ji Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêşberî we ne. Wekî destpêkê ji bona tevahiya gelê xwe dibêjin Rojbaş bihêviya rojekî pir xweş di nav dekêliyên pir serkeftî ku hûn bi dest bixînin. Wekî ku em dizanin li Rojavayê Kurdistanê herûher mijarên hunerê, mijarên fîlman, mijarên çalakiyên ku yê hunerî taybet ku li vê dera diherikin herûher di nava Rojava me de ye. Festîval tên darxistin, çîrok têne pêşkêşkirin, fîlmên ku li ser çîrokên pir bûwa te hatine amadekirin û êdî bi rengekî pir xweş û pir balkêş li Rojavayê Kurdistanê têne pêşkêşkirin. Wekî ku em dizanin jî festîvaleke ku li îro yan jî ji 25 heyvê heta roja îro herûher heta sî yekê heyvê jî wê berdewam bike li vê dera tê darxistin. Ev festîval jî bi nimûneyekê bi armancekê ye bi sloganekê ye ku slogana wê jî dibêje nerîna wê ji azadiye ye çîroka wê ji berxwedanê ye. Bi vê slogana hanê jî mehrîcana fîlma jin yan û jiyan li Parka Azadî tê darxistin. Ji bo ku em nas bikin gelo ev mehrîcan bi çi rê û resmî tê derbaskirin, bi çi armancê, bi peşdarbûna çi qîse jin hatiye li darxistin. Herûher jî çi qîse fîlm di nava wê de têne pêşkêşkirin. Çalakiyên cûrbecûr jî bêguman di nava wê de hene. Hemû mijarê komaniye ser ziman bi nerîn her wiha bi zimanê du jinên hêja ku ji Rojavayê Kurdistanê ne, du jinên ku keda wan herûher di nava xebatên yê sînema yê kar de hene. Em wan nas dikin mijarê xwe jî yek bi yek bi wan didin nirxandin. Ji xwe mêvana me yê destpêkê Savînaz Ebdikê ye. Tu bi xwe jî endama kolektifa ya kezî ye. Ji bo te dibêjim Rojbaş. Rojbaş bu kes. Çawa roja te çi ye? Gelekî başım kêf xweşim hatnameyî vir. Spas ji ber davetnama. Gelekî spas dikim. Mêvana me duyemîn jî Dêrsim Sêrevan endama kolektifa ya kezî ji bo we jî dibêjim Rojbaş. Rojbaş her hebin spas. Çawa roja we çi ye? Sağ olun. Kêf xweşin dîtna. Gelekî spas dikim. Heval Safînaz destpêkê em ji we dest pê dikin. Destpêkê bêguman pîroz dikim. Gavekî wisa li we û li her jinekî taybet ez pîroz dikim. Ji ber ku mehrîcanên bi vî rêbazî dema ku têne darxistin bêguman bi kedekî pir mezin e, bi berxwedaniyekî pir mezin e. Wekî ku hûn bi xwe jî di slogana xwe de dibêjin azadî tê te xweyanîkirin, berxwedanî, çîroka jin herûher di slogana we de tê diyarkirin. Wekî destpêk ji bona bi giştî nirxandin ji bo darxistina vê festîvala hanê amadekariyên çawa hatine kirin. Em wekî destpêk ku ji we nas bikin. Yani projeya çêkirina mehrîjanekî jin ev bêtirî salekê di Rojava me de ye her nîqaşê de bû yani ev mehrîcan ji demek dirêj de me dixwast em ava bikin. Min xebirî yanî rewşên ku heyî li Rojava, li Herêmê, li Kurdistanê û rewşa kolektîva me bi xwe jî ku hinek proje dinê destê me de bûn. Gihan roja me îro ku me biryar da ku ev festîval anha em pêşkêşî gelê xwe bikin. Yani pêvajiyek pir dirêj e ji ber ku çêkirina mehrîcanê film hinekî cuda ye çêkirina mehrîcanekî hunerî dinê hemû zehmetin. Lê yê film taybet zehmetî wê yani bi şeklekî din hene ji ber wê demekî dirêj ji bo heziriyê lazim e. Ev nêzî 4-5 meheyê em dixebitin li ser têkiliya anîna filma şiklê mehrîcanê ava kirin, çalakiyên ên ku di ber mehrîcanê re wê bên mêvan, çîrokê ku em dixwazin bêjin di hundirê mehrîcanê de evana hemû demek dirêj tên hazir kirin. Lê 25 mehê mehrîcan me dest pê kir. Bi şeklekî pir serkeftî bû. Yani ew ji bo me ew ketevan meha ku me hezirî dikir heme anha encam tîne yani. Belê. Wekî we got yani gavekî pir serkeftî bûne û li gorî gomelo dît yani diriya ragihandinê de em xwe jî peşdar bûne. Gavekî serkeftî bû peşdarî hejmarekî pir baş ji jin bû ne tenê ser asta Rojavayê Kurdistanê, Kurdistanî giştî û cîhanê jî bû. Heval Dêrsim hûn jî bixwazin wekî destpêkê ji bona mehrîcanê tiştekî bibêjin. Mehrîcan gavekî çawa bû li gor nerîna wekî jinekî. Herûher ev gava hanê bandoriyekî çawa li ser kar û xebatê ku îro ro li ser xaka Rojavayê Kurdistanê tê kirin. Nava hemû mijarê ku îro nava Rojava me de ye mehrîcanekî wisa taybet bi jin were li darxistin. Spas dikim yani em behsa şoreşekî jin dikin bi navê jin jiyan azadî. Her wiha em behsa welatekî ku jina pêşengtiya şoreşê kiriye em dikin. Bêguman wê çaxê ji bo me di derbarê hunerê de jî şoreşek pêwîst e. Yani huner bi xwe jî
مجاركي انتلكتوالية زانيارية حتى سياسي وشاندية يعني جبوي ام دكارن بيجن جبوما بلكي گرینگیاوی دوی آسته دی کو ام دکاربن دریا وی فستیوالی د جواکا خوده د دربارین کو چیروک خو جیانا خو سرپیهاتی خو و بتایوتی د ناو ده جن چاوا دکارب بگره دست شیروه بک تکوشی نوی و الترناتیفی چاره سریه دینه جبو اینا که فستیوالانا گرینگن چونکه هم همو دبن بانه که در دوره که امتین جم هف نتنی جبرگو ابنا پرسکریکه که کردستانی و جنین کردتنیه هر وها ما جبو جهانی جی پیشنگتیه کی کریه جبوه هم دخوازن وکی جواکا می روشلاتا ناوین وکی جهانی کو اف پرسکریک جه هف پر نجودانه بلکه چند جودانه ما پرسکریک نیزی هفن جبو گود درباره ویده امولو سیوانه کی چیب کن جه راستین خوی چاندی و جواکی بگرن حیا بویرو چیرو که خوی هنری ام چاوا بتایسینن سرپرداس بی جبو ما گرینگه کو اموار نقاش بکن بتایسینن برهمی هنری يعني. بله. هفر سفينات زويجي برسن مثلا ودنافا نرخاندني خود قد أفصالك كو أفنرين دنافا أمبيجن لسر ماسية هون بخوجي نرخاندن هرو هر نافا روجافا ودبو كو بتشري ورسمي ورا لدار خستن مثلا آمادكارية تشاوابو لكيلكا ويجي زحمتيها ونقلو آمادكارية تشاوابون يعني دسبكي قرق ما بريار دابايا كو أم مهرجاني بچو فورماتي تشيبكن يعني شكلكي كلاسيك هاي جبو لدار خستنا مهرجانا تسرلي داني فتكي فيلمتين تهلد بجيري جوان فيلمانا ولجناك تحكيمتينا جوري تينا جوان فيلمانا فيلم هناك فيلما هلد بجيرن جبوكو خلطكي بالسينة فيلم هاري باش در هنرا هاري باش ليستقبانا هاري باش ام بركور سر فكرين كو ام بتشي شكلي بتشي فورماتيت كار مهرجان لدر خنج بالكو ارمان جمال فيدر كان نا ام فيلما هل بجيرن و بيجن كيجان يه هاري باش كيجان يه نهاري باش چیزی باشتر چیکریه ارمان جمال ور پارواکرنا چیروکی جنبو پارواکرنا چیروکی کو بدست تجنا هاتیه چیکرن جبر کو گل کی جدای يعني هناك فيلم جبو جنتين شكرن دربار جنتين شكرن له هناك فيلم جانا بدست جنتين شكرن او فيلم بدست جنتين شكرن دكاره چ فيلم به چ چیروک به يعني ما تخواست امان چیروکا پارو بکن او ما تخواست چالاکیه يعني في مهرجانه بكن وقادكي كو نقاشن بيش الروجا سينما جراجن يا تشيا روجا وابه تشيا كردستاني به تجي بهافره هف كاريه كي نقاشه بسينما جراجنين لدربي ولا دربي جبروي فكراندني مال سربون كو ام دكارن تشا وان تشتاد هندري مهرجانه كده بهركينن او مهرجانه كو حركس بيناس كيف شكلكي يعني جدا جبروي ما هولدا فعال به بالكيش به لي دهندري خدا بكار بأرمانجي ما بقينه سري جبروي فيلمي كهاتن هالبجارتين فيلمين هالبجارتي بون نكو سر لي دانك هات فكرن نكو هر كسي كار بو فيلم جمربشين نا أمل تشيروكا جريان أمل جنا جريان أمل جيم بير طيبات جريان جبركو هنا قدفر لفيدنياي هنا ناق هيجن هف هناك ولات هنا ناق هيجن هف هناك جن هنا ناق هيجن هف مقابل سينما مجال نادو انا كو فام مجارين هاني عيني وسايج بالكو قطع سينما هدي الدنيا دد ببازارك تبو خازي خو بيشكش بكي جركت الاوروبا بي تل امريكا بي جداي وتنايا وبهفر فان ولا طنا راس راس شنين سينما جرن كاردي كنتكلي هولدانا كي ما يفي شكليها بكو ام خو بقين فان شيروكا يعني بريكو از ناس بكم الاوروبا چند فيلم هاري باش بدستجيني هاتنا تشكرن دسي سالي داويده ام جريان لافغانستان لايران لمصر لتونس للجزائر لكولومبيا للاتين امريكا جنات چه فيلم چيكرنا لبنان سوري دهندري سوري ده جنات چه فيلم چيكرنا ما هولدام خو بگينن وان جداي و ما برنامج چيكر کو چالاكي مي هف باش بمهرجان هبن ما هولدا ام سيمينارا چيبكن پانيلا چيبكن نقاشا چيبكن جنين سينماگر يل هرمي و چجنين كو
ماوان دعوت كريه كورم ام بهف روان نقاش در باس بكن كارگاه هاتنا فاكرن برنامج كارگاه جي تايبت جدا بون او دفرك وما هست كر حوجداري هي كبهفرة ام بروسيسه كي فيربوينه در باس بكن افهم حاضريه بريج بسبنجي ما هيبون كم زيادة تقاسي جبركو سينما جي كاركي انترناشنال كاركي برفرها حتى جي هيكي ما قريبو اموي بروجرامي بشكل ام جي حزدكن ام بافرين تقاسا كماسيه ويجي هبون زحمتيه كو تفرسين جي آنها کو مهرجان دست بکریه گله کنای بیرامن تنه یعنی روشا سیاسی لور دهات گوهرتن ملت ما هناك روش در باس کرم ملت ما شهبات الرفعت يعني كوتش بربون لبراتشرني برخضانا كي بيهم باهبو فانتشتا هناك باندور عليه يعني كسي ايكو كارت كمال باطي منا هفالي منا دوستي منا يعني مالا مايا هناك باندور لما كرن لدربي واستنكين درين هاي بيرامن جبركو بشتيكو كار دست فيت كيدي درباست يعني زحمتي دا دماكو مثلا كار بيدر باسكرن ووسا سركفتي با چه زحمتي و چه كماسي هبن تنجبير كرن هوال درسي مزيوي برسم مثلا كوجنافا حقي سوالات لقرين هبا تاكو مثلا هون جنكي ناس بكن سيناريستكي ناس بكن درهينركي ناس بكن جنكي كو فيلمك دايا افران دنيا جي فيلمك تشيروكا جنكي دبيجا بيقومان پر زحمتا جبونا وي ارمانجا وجي تشبو ميناك ازوي بتبرسم ارمانجا وجي تشبو كو مثلا هون تاني سر استا يانجي دنافا تشارچوفي كي طنگ دنمان كو تاني مثلا چند فيلم يانجي ريزا فيلمين كوهانا و چند تشيروكي كوهانا او تاني ورن بيشكش كرنا هون سر استا جهاني اديغريان لقلك ولات مثلا ونابي قلك ولاتن كوبلكي زحمت به هون خو بگهينينيه وهون الناس بكن كالوي درات شدبه چنابه تجماركي تشاواجي فيلم وجنان هناك وكدك وخبطكي برمزنج بونا تايبت هجرن بيجن دوزا جندابن يعني دعويكي ما هي وقتك ام بالسينما دركتنا السينما راستيجي فكر دافرينه يعني سكنك دجبره السينما يعني ما بحث اوي شورش كرتكر جبوينا ام دريافيد دخوازن جنين كوتين چوساندن نتهني بريا آزاديا خو ما بريجي قوت يعني ام آزاديا منين ب تدر نابو ولاتي مرو جبو جنا ام دخوازن اصل شرط و مرجي كو قاربن حمو چالاكي خو دناورجي هنرو سينما بآوايكي كو راستياوي بينزمان نكو ام لگوري پرگالا گوجمره پیوانی خود دیار دک کو ام خباتن یا د خباتو برهمن سینمایی چه بکن تشته کو ام وکی جن تیر درباست بن و جیان دکن يعني ام اف دکن ویل توالاتي وینا جهف جدا نینن يعني شیوهی و چاند اف دوگهره اما اویا اجبو ما گرینگ اف راستی و پرگالکی ولو دستهلاتار هاتی مشاندن د شخص جنه ده بازار سر جبدنا وی بگره حیا مجیوی کو جنه وکی چیکر سینما جینا بینه يعني دحمو پرگالين هيدا يعني اصل جن بش كاميرا نابه غرق تاني اللي بيشيا كاميرا بيان جي جن نكارب بعالية مجي في خباتي يعني جبوه ام دكارب بحمو شوي هفدو تمام بكن بشجريه دعالية معنوي دج بركو ميواني ما دجي فينا ديار دبون يعني كسب شتام تني يعني جي تناخو نكارب في خباتي بكن جبركو و نزیکاتی گو به باوریا خو یانسمت که پرگالا من يعني بلاوه جبوه ویا اصل سکنکه يعني سکنکی دجبر الهمبری به پرگاله دالیه زین پرستی هر وها و بحثا زورایه که خوازم ویجی بینم زمان مثال هر درکی هر ولاتکی میوانی مهاتن و داره و گوتنا خو گوتن زورایه خو گوتن نرینه خو پار وکرن اما مثال میوانی من دروج على سر سینوری سمارکا لباشور کردستان هر چقا کوما
ازنا واج دستیا چانده جی گرتبو دو روزا لسر سینورمان نه روجهلات کردستان نه باشور درباس نبون و ما اف دیداری و اف هفدیتن لوی داره اف کمبون من کاری بو چه کربانا امجبوی بحثا نرین و نزکاتین دستهلاتا روزاین پرستیه گو دوی قاده دجی دفرز کرن لسر یعنی هنراجن کو اصل پارچه دک ناخواز و هزه به دست بخه اوی جبو ما یعنی دوی درباره ده گرینگ بو آرمانجا کی ما کو ام وکی جن دکاربن سیوانا خو آوا بکن هفگرتنا خو آوا بکن و دکاربن دریاوی هفگرتنی بر همه خو پیک بینه نولو به پیک نایه یعنی تاکه کسی خو بيكمان مثلا وبحث كرو وقلت جن بقشتي زحمتي دكشين تشاوكو جنكي دواري مسرح يانجي فيلم هذا كارو خبادك يعني وبخوج يعني سر زمان حرتم كاركتيري جن لبيشيا كاميري بوم او جي برنجكي اگر بحثا اصلا جيهاني بكن برنجكي كوبيتر جن دواري الوكي دندا بكارتا يعني مثلا فيلمين بر هجر كوتشيروكا ويها بجي بالكشيا فيلم خوا بچند مشهد نباش يانجي خراب قرداي ويجنا هاني ريكلاما ويدكرن او دكرن ازويد برسم هوال صفيناز مثلا افيكا هاني تايبت شورشا جن يالا روجاواي كردستاني وتايبت بيجن اف 45 سالن نزيكي 5 سالن كو شورشا كجبونا جن هاتي يلدار خستن اف شورشا هاني ام دكارن بيجن كو غاوك خوي برسر كفتي وبرسركا دالي في خباطي هاني جي دايما شاندن والريل بيشيا ويكا هاني جي قرتيا يانجي ويري ورسمي يخوشكو بالكش كو جن درهينرا جن افرينرا جن دكارا تشتكي برخوش وبالكش تشي بكا جنتن البيشيا كاميري وجبونا تشند مشهد وتشند تشتايا يعني مجاركي جخوا جيهاني تاني قاشكرن لتايبت جبو ما از بجم قيمة هنا قافي قالكي باشترا تايبت دویم جاریده جبو چه کرنا فیلمانا بجم تايبت دویم جاریده چند گاوی می پر پیشکتی هنه دویم جاریده چماش برکو يعني بريا كنت بريار بدي جن لبيش كاميريا يان لباش كاميريا جن لبيش كاميريا تشاوا تي بيش كشكرن بريا كنت فان بريان را جيش بدي قربت وقهرتني دكاسايتي جن دا چبكي راستيا جن گرک تو گهرتن کسایت کسی او ظلمی کو ویچیرو که آفات که یان جنک ویچیرو که آفات که دعینی ویدا گرک تو گهرتن دنرینا جواکی دش بوجنی بگهری یعنی اونا همه گلک گاوی یعنی 10 ساله و 15 ساله و 20 ساله حوجت که جواره حتی کتو بیجی ویجیه کو بیجی جن افرینره جن کتکاره جن لپیش کمیری چیروکاوی هی جن لپاش کمیری چیروکاوی هی جبروي از دبجم تايبت لجمع دوی مجرد مهنه قافي خو لبيش عافتنا بريا دنيا جبركو جيهان دو آلي هنا آليه يكو جنه وك اموركي بكراني نتينه يعني ياند مالي ده كوج مالي جي دركت لاشكه وبشكي دنه هي فيمينيزم ياكو عمري حفتي صالة حيتي صالة سديسة دز نظام ياكو لجنة دناره وكو بشكل كيكو تام لدجي جنس دنيا كسي دنيا لدعيني دمي دجي جخار الشاش نابينه كو تشاوتي بكار انين لق يعني ببريارة ويبه مجاركي بركوري نقاشية جبوما الرجافة جبوما تايبات شورش هجنيان كو جنين شورش قرف يعني نا أنا الرجافة دست بكريا ما نرينا كش بو جنة أفكريا كو جم بخواد كاره برياري بده جيرو كا خوبجه وبخواد كاره برياري بده تشاوا لبيش كاميرا بسكنه وبريا كل بيش كاميرا جي بسكنه دهندره هش منديا خدا زانبه أو كيا چيه نرينا كوي آزاد هبه أو يا هري جرينج بله كان بچه دوستی خوی تایبت تماشا بکن مجی چند دیمن جوی فستیوال هانی کشان دیه ام لی تماشا دکن پاشه فتگرن مجاره خوب هفره بردوام دکن بینری مش خواه حوالی ما اف دوستی اجمر آماده کرنه دریا ویده چند دتاین کو یانجی تفاصیل کو اف مهرجان هانتی درباس بویه بچره و ریبازی بو کام لی تماشا بکن دوباره رو فتگرن
عالم زیباستی، صدایت هم زیباست. نقبولم بود، خوش صدا بود. همون خاطر ما میشه پر ببنده؟ خوشی به سر پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا و در آمون است، نیکو نگرش که همچو ما مجنون است. هر ذره اگر خوش است، اگر محزون است، سرگشته خود رقص کنند. جانها ز خوشی به سر پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا و در آمون است، نیکو نگرش که همچو ما مجنون است. هر ذره اگر خوش است، اگر محزون است، سرگشته خورشید خوشی بیچون است. سرگشته خورشید خوشی بیچون است. جنرال سید جمال خوش آمد. خوش آمد. بفرمایید. Вы как всегда прекрасно выглядите, товарищ Сураев. Мои пощения вашим производством, Максим Егорович. Ваш русский безупреч. نمیفهمم پیزو پرشنی چی معنی میده، اما معلوم است امروز به همه ما روز پرمیمنت است که بالاخره کتاب یادداشت‌های استاد خلیل رونمایی شد. انقلاب ما الهام بخش زنانی سرزمین است و دختر استاد خلیل سریا یکی از مثال‌های واضح است. رفیق سریا دهان آمد به ما و به رهبر انقلاب جناب
بینەری ماش خوا ئەم ji dosya xwe jî vegeriyan em jara xwe bi hev re berdewam dikin. Heval dersim ez wêj te birsim. Mesela ji 25 heyvê ev program dest pê kiriye, Mihrican dest pê kiriye. Ji xwe sibe jî bi dawî kirine. Roj bi roj tişta nas bikim. Mesela programekî çawa bû, tevlîbûnekî çawa bû. Her wiha ve xwendinên ku we giştî ji bona gel yani mesela hatine şandin herkes dikare bi rengekî pirxweş û balkêş were bişopîneka jin çi kiriye çi nekiriye ew yeka hanê jî hebû destpêkê programê we yê rojane nas bikim û paşê mesela tevlîbûnekî çawa ji gel hebû. Destpêkê programê me yî vekirinê êvarî heşta û heya yazda li Parka Azadî bû me vekiribû. Piştî wê programê me ji xwe hebû ji sibê saet 11 heyayeka kargeh û semînerê me panêl hebû di derbarê jin û sînema jin li pişt yanî kamera û hevgirtina wê bi hev re her wiha ew panêla me di derbarê سینما کوردستانی de jî hebû û jin di va derbare de panêl û semînerê me hebû her wiha kargehê me di derbarê peymangeha Sîmurg ya Zarokên Şehîda de hebû li Jin TV kargehekî me hebû û yekî kargeha me bi şagirtên peymangeha Hilala Zêrîn ya Bilind re hebû û her wiha sîne jin re jî ya û vekirî bû jî yê kesên ku bixwazin û beşdar bin ji ve kargare vekirî bû rast e yanî sînema tiştekî civakî me xwest vekirî yanî bi ji bo her kesekî ji saet sisê heya pênc li Mihemed Şêxo navendê film me datanî ser her wiha programê me êvarî jî ji saet heşt heya yazda li Bexçê Azadî dîsa jî ew bû Bexçê Azadî hewayê xweş bû millet pir hez kir were wê derê yanî civak hemû berê xwe dida wê derê rastî jî em jî pir kêfxweş dibûn him hewa xweş bû him yanî rengekî pir cuda di nav civakê de çêkir yanî her wextekî belkî em nû ji berxwedana tişrînê ev civaka me derketiye niha tê û li filmê xwe şoreşê dinere li filmê jî nadinere hinekî atmosfer rastî bandor li civakê kir yanî em jî pir pê kêfxweş bûn pir moral girt yanî. Belê. Ez wê bipirsim hejmara filmê ku wedan pêşkêşkirin ji xwe îro jî heye û sibe jî heye. Hejmarekî çend hejmar bû? Pêra pêra jî mesela tenê pêşkêşkirina film bû yan li gorî ku me dît karê desta jî hebû çalakiyên wekî din jî bere hebû. Nezî çil filmî beşdarî festîvalê bûn yên ku tên nîşandan ji wan 12-13 film Kurdî bûn ji her çarperçê Kurdistanê bûn ne tenê ji Rojava bûn eval dersim berî ana anî zimanê yanî ji bo me ciyê herî bi êş bû ku derhenerên Kurd nikarbûn werin filmê xwe bînî Rojava gelek deng şandibûn ez li kîjan qadê bi li kîjan çalakiyê bî ez dibêjim digotin Rojava hesret dilê me de maye ew ji bo me yanî gelkî gelkî giran bû lê filmê wan hîn pêşkêş dibin em bi wan re parve dikin yanî dervey wê yanî ji xwe program ne tenê filmên çîrokbêjînin yan yên fikşinin çîrokbêjî jî hene dokümenterî jî hene kurtefilm jî hene ji xencî yanî li Parka Azadî hinek çalakiyên cuda yên ku saziyên hevkar bi mehrecanê re bixwe organîze kiribûn yanî ana dikeyek heye li wir karê destatê nîşandan hinek hevalên jin ji reqa hatin karê xwe di nîşandan li Qamişlo henin pirtûk çapxanaşilêr pirtûkê xwe din pêşkêşkirin li wî derka me qad vekirî hişt yanî me xwest ku kesê ku werin ji ber ku tiştekî civakî ye nîşandana filma ye û êvar e û havîn e û Parka Azadî ye me xwest wek çalakiyekî wisa germ were çêkirin yanî herkes bi erka xwe rabûne ku me her tişt organîze kir me got bera werin vir û bera ev jî hebe me pêşkêş kir hat qebûl kirin hat pêk anî
جبو سبا رجا قرتني لجمع يعني شاهية كي قالك خوش هيامي سربريز بهيلن ام بارفا ناكن اري ام بارفا ناكن جبركو قالك طيبة تشتكو سبا تشبه هنرية جيكوش سينما يزيد ترى في حفت روجن إيرو روجا شاشاي أفشاش روجا هركس روجا ده في الماء بازا في الماء نرى روجا داوي أم هنري دهيلن أم آزاد دهيلن باورتكم عملت بي كيف خوش بي يعني باندور برزي دلمت كنت داري تا حفصت حيثت كرسي دانينا تنريني بيوان تجي قالك خوشة يعني تبي ما بري چند ساله بو 6 7 سال بلكي بري 10 ساله بو ما فيلم نشان دا ام دشوم الدريات خصم بزوري وان رات كر موانطاني بس 10 دقائق فيلم جي درت كتن چندکی فیلم گهدار کرنه چه سنه ولي انها راستي تجبيني مالبات زارك خواتينو نوتين وخالتك حتى كينج هي عند خازن بردوام هي ما جاو كربن بردوام كان يعني امنا خازن تاني دهندري فيستيفال كده دور بيج بن ام تخازن سالانه به فيستيفال ما لدعيني دمي ام تخازن بردوام بكنكو ام بقال ريك ويك تتكليه ده من ام فيلم بيش كيش بكن ام نقاش بكن يعني او يك جرماجه ما هذه سركنه وبلافكرنا خلاط جهيله نعم نينا ام نينا يعني شكلك مهرجان تدا هاتي شكرا من بري انها جيكو جبوما جرينكتر بكو ام شيروكا بارفا بكن نكو كسك برياري بدكا چه خلاط هي كيجان في المهري باش تشاوي مده حمو فيلم كريكي باش يعني جنكي رابوي لافغانستان دهندري يعني فيلمي كو دوما ديت دهندري دور بيتشي دهندري روشه هاري خراب ده بحثا شيروكا قالك حساس كري لو دركاكو كاس قالناكو بيشتيو فيلمي جي قد خبويه كو فقر ولاتي خو جنك كل الجزائري حتى عمري 16 صالي جو موزيكي حسكريه وبابي نهيشتي موزيكي بكي بيشتي عمري 11 صالي جبركو بابي مريه كسنه بخارني بدي مال بطوي بويا موزيسيان وشارك ريج بو موزيكا خو جنك كل كولومبيا بريار دايا كو ايدي او غافانا هسبي خبي او بخبي كوبويك كو جنك هم بيجن بهم بانت نكاري بجي هولدانه کدیش بو ما گرین یعنی بلکی پیوانه کی پرگاله یا گوت وینات خپش برکیده گرینگ مرو هانی رقابتا گو باش چه به وینا پیش بخه اما دوی دمیده جبو ما اصل کدو هولدانا جنای کود اوغراوی ده خازن خباتین فیلم آوا بکن اف جبو ما گرینگ تر بله دمکی خوش من به هفته در باز کرن آگاهی پر خوش بون جبنا ویست خازم آخفنا وی داوی جی گوداری بکم بریا کو ام دچن دوسیه خو حوال درسم خوازه هری داوی تشتکی بیشه طيبة جبنا بروجرام ما هروها كوسي بجي روجا داوية. ام پر كيف خوشن قو چالاكي كي يقولوا مجدفاكا خوره يعني پیش خست بناوي كولكتيفا كزي يا جنين سينماگر وحمو هوالي مي سينماگر وسازي مي كود بي خباته دا جي گرتن همو هوالين خو بخشی کو پشکریا ما کرن هم دروجاوی کردستانی در وی ولات همو کولکتیفین جنا ناونتوی و روجلات ناوین افکدا همو جنا بو نتنی کردستانی بو کردستانی و ما پیشنگتیا ویکر ام جی بوینا دینداره ج گیرلاین جن بگره یگو الهام دان شورش امی روجاوا وکی ارتشکی میانجی هزکی می پاراستنی جنایی پجی آوا بیه اوج بو ما پر تشتکی گرینگه جبر کو هزات تنبت نکاره به وی جساره بته وی ورکتی وی خباوری خباتن ولو جی پیش بخمد سینماگرین خوی گوش پارچه دید جی هاتبون مدید جبوی امن نداریا خو هم جبو جواکا خو هم جبو برخدانیا گو حمو جنال سر وی آخه پیش خستی کو ایرو ام بو سربلندایی چیرو که و دکارن بکن مجارا برهمو فیلمی خو ام جبو اجی سپاست کن ام بندا گلی خونه کو یعنی خودی لمهرجانا خودر کم کی پرباش خودی لیدر کتن هیودارم لایقی واب گلیک سپاس حوال سبیناز بخوازه هری داوی تشتکی بیشه کرم بک يعني تشتغل درسون قلت بسبون از گلیک سپاس یاوتکم کو گلیک سپاس مثلا البرنامج كده عمل بندا قالي خونن
إيروجي سبجي لمحمد شيخو بروجرام حتى ساعات شاشي عصر هنا وبشتي وجه البارك آزادي جي ساعات حيشتو بيدا أم بهيفين الرجا قرتني طيبت كلكي زنجين درباس بله سپاس که جو پش داریاوه و سپاس جو کداوه و کدا همو جنین کد وی خبات هانی دکارو خبات کرنا گلک سپاس که بیناری مشخواه دوستیا ما آمده ام لی تماشا دکن لی دوباره از وید بیجم سپاس جبو میوانی ما کو نرخادن پرخوش بمردان پارو کرن و سپاس جبو هر جنه که کو تایبت کداوه و مهراوه دوی مهرجانا هانی دهیا و سپاسیا وان جنین کو لهمبری دستلاداریه تکوشیایه لهمبری ظلم و زورداریه و سیستما باوک سالاریه تکوشیایه سریر بر نتواندیه هر و هر سریر بر هلدایه سپاسیا وی جنه هانی جیدکن کو وان فیلم پرخوش و بالکش دانا چیکرن کو ایرورو لسر خاک روجاوای کردستان به هجماره کی پرمزن گل پشدار دبن و لی تماشا دکن دوسیا خو تماشا دکن پاشتی دوبار لوفت کرن تماشاوانی خوشویست روش باش دم باش ام هیویدارن جارك دي وقتك خوش و دمك خوش ام بهدوره پار بكن و ببورينن بجروكن خوش را و بسودن خوش جو ام بكن نتيجاكي و انجامك خوش جوان سربيهاتي قلمه و قلي جيهاني جروكا مي ايرو تماشاواني خوشويست لدارستانه كي هون دزانن همو جانور و آجال لی دجین و جیانا خواه درباز دکن و جوان آجالا پرهنه و یک جوان آجالا جی مار زیایی که معرا جی لوی دواری ویه جیانا خواه درباز دکه و درو تی لی دبه هنک جوان خراطا جوان نجارا برکا خواه توش لدوسا خواه اشتبو و جور چوبو بيگومان حيوان آجال جانور او تشتي وقت بيجي آلاف و آلاتا نزان بيجيه خوشكاي جي فهم ناكن دي بيجين او معري قرس او معري مزن لذك يددو خواه لباتك يددو خواه شما خلوه بركي ناخر دما قو خلوه بركة هسن دخينه لا شيوي برين وجا مار ومعرك يقولوا زياي مزن لاشي برين دبك قالكي زحمته وقالكي ديشن بوي قدي افهان افتشي افولو ازبرين دار كرمه والله ازي حيفا خوشي هلين شلو حيفا خوشي هلين نزانه عجاله وبيجي هشي نوكي مروفانه دفوي بركه دك دهنگا گو دف بركه دك ايجا دفي خوشي تين خواري دوی خواه برین دکه جی قحراره هیز که تینه خواه و چاوا بکه ایجا خوب گشتی خلوه برکه دگرینه و دگرینه و هیزیه دو خواه قوات دو خواه وقتا قوات دو خواه بلنگازو خوب پرچه ورچه دکه و دیگه در حقا مرنه وی نزانی بو او چیه بله چیجی هبو نزانی بو او چیه بله او آلاف العرده جی تی سوجه ویتنه بو خونزیکی وی نکر بو يعني مع الفربو او الوربو مع الخونزيكي وكر خو بريندار كر وخو جيانا خو بيجي درباس كد وي دربا زحمته مساله وچبو يعني قريبو نزيكي وي جنبرا وبولو سري خونكرا خونزيك كر ودفلي كري خولي غران مال خل ميراتها رجغران قالي تماشاواني هجا وخصيص قالك جارا خطر هني وزحمتي هني وايش هني ولو دورا مرو نفرزه و نگرینگه و نپیوشت نمرو بلا خوته بده و نمرو نزیکیو ببه و نمرو وقت معر خو بکه دفله که خله بگرینه و گره خوته بده گو فلک المرو بگر و بيكون هاي ويجي يا هاي ويتشتي يا هاي وان مرو واجي هيج مرو تنيه برا تشتي گو زحمتياوي هبه تنب امزانبن يا ام نزانبن وقتا گو نزیکی منبه ایشی خوش منینه زحمتی که مرو ننزیکی ببه و نبلا خوته بده برا هم حال ور به و حال ور به
جبوغو وكوي جاي معر لسري مرو ني ومرو فلك الخونه جريني ومرو خونخه تهلكتي ام هيفيدارن غوسو جيغرت غو نيزيكي تشتي غو نيزيكي وانا بنيزيك نبن وواش خو هبن جبو ام وكفي معري الخونكن وحتى جارك دن ام هفدو ببينن هم بمينن خوشيده دب خاطري و سلاولو بنرمستا مجدسة خاصة بجريان بمجرد خي ديانيسي أنا واردن مجرد ما ديانيسي جريداي كاري هنرية هنر بدنجبيجي وأمرجاني بجمانية كوبي كهانا ببيسة وجمع بدن أخواندن جوانا كيسباشات قامشتيا بنجيوية خوش مسار توري مديات زباكيديت مخصيرو أميزي بكمنواني برنامج يا رجباش كردستان كوزمات بريا برنامج دا سكرار نجور بجوري بيشة بحثا كسوات خوزيانا خوب مريدكا ودستيكي أمجواري بدن العسكرين ولي طلال الشيخ أمزاني بنجبيج وتبوزي بجباش سواء ولي بجباش باش ندرك سباسكا بريا كو أسيكي سرجيانا كناس بكي سنة كي تجمعي بيجا لستراكي دستيكي تشير يا هنرمند أميكو داري بكي فلك باريتا ناقرن بمالي دني هزي سهوا ورا قرية شافم بركة بيدلي مني دي شاكة ورا قران لسر راكة ورا قربانات ما ورا زيبتان ما ورا بتانا بما قالك سباستكم وليد دنجتا هرو هر لدني بعد سيتاجي صاغبة قالك سباس دسبكي وليدنا كي تناسبكم تبقى جوانا كيش باجاري قام شلويا تمنى تجي خويايا هي بتشوكا نزيدها قيسي مزنا بحث خو هنر بك هنر دكانجي فيربو طيبت امورا يا موزيكا يا طنبوري دكانجي فيربويا تمنى توي تشاغي تشقي سبو هنا كي سرجيانا اخوان الخاندن جبونا مبك عمريم تشار بين جواد رابو الجنب بافيكم اول شيء بافيم لي تخست حتى انا لي تخي از ملي جهدار تكرلو سماعي زعلمي اول شيء حتى يعني حبت حشت از شو ما جم استاذ الودي علمي تقريبا صار لك جميمه از شو ما تقريبا جم شهر استاذه از جم انا هركيك صار دمام حتى هو كان هاجي سماعي اللي تخم اول شيء از نو طابو نازبو من سماعي بله بافيتا تفير كردس بك بافيتا زانا اموري اللي بدا يا طنبوري لا طنبوري تخست بجاز سماعي مليد احسن حتى تعلميمه انا ازنرخا ازبو بافيتا دبيجم بافيتا الطنبوري تخينا ودستريجي يانا بريد دستريجي المالي دستري تجاي درنا كتيا اريج بر ما بينا فيستيا اگر در كتايا اكيد ماني طلال الشيخ ماني بي فيستايا از باوردكم يعني تجي قوت بافيتا تفيركر بشترتشو بردستي تشار ماموستيا شو ما تقولوا دا جوهرتن حرجاري ماموستاك بوش بوتشا ماموستاك اول شيء درت كت ويدوها مثلا زي شو بنادي او يجي مش دبي برداوا او يسيا از شو مجمع قلكي جهنا دايكي صار سماعي دا يعني نوطه ندا سماعي دا جبر له مش دبي برداوا سماعي زعلمي يعني شترا ناس مثلا دوينم اولا بس بحسينم كامل لازليتكم
بله ولید استشکی دنجی برسم مثلا ام دکارم بیجن تجبر دستی پنج ما مستیا درچویه هر یک و به گمان و تشتکی باشی دابته و بلکی تشتکی نباشی به بر مثلا تقول ما مستيق زيدا جهنة داي بيتر يه جهداينا يا دنك سماعي بو نوطة نددا يدن مثلا بركي باش بو يدن يعني بشكل عام هم باش أري فجبوي از خوازو ما ببرسم يعني تجبر دستي تشار بينج ما مستيا إيرو تقدر تكذا وتلأمور تخينا وتسترانا جيد بيجا تشقيسي أبي كهانة تعدل تكريانا يا نجبوتا باش بقول تجبر دستي قالك تعدل مكرج وتعدل مجينا كري يعني سر نوطة يعني أنا مثلا يكوري نوطة بهتريك بعلمي شيترا لسماعينا نوطة يك صاني أمورينا حمكي بيجي يعني بس سماعي تعدية زحمته بوجبوتا كا أم دنگ بيجي كي قداري بكن يا كردي تي كي جانج مرو بيجا باورتكم يا شيلان دنگ بيجي موال نستران عربام بلي أم لي قداري بكن كرم بك عربام ذلي يمان شافر الشام من يمان بريب قيتانا من يمان ضربي كاري غزالة من ليل يمان جانا برفي جاني تسكرم شارقي شاري مان قلقي دورام وشياري شيك مفنمان نانا والله تسكرم كالقي كالي زمان اسيو سيدرانا درانكي دبي مدنمان جانا برفي جاني تسكرم بابا دوريش كي شوق زوزاني شغل زوزاني بالقلو سرحد وشرف ديني الصالفة خاندم خامني مني بريا مرديني تسكراندم تاقد شوقي مدنمان جانا برفي جاني بلا بشوتا قدري خوش قدري بينو بالا خبدي سر نساقا جوري سر نساقا جيري لهم بره زماني مقلمة خميسين قبريت دفتر وزيمنا حافظ قرآني ولي جامعة ديار بكري براعيدة قرباني حداني دسين سبي وزيب وخوين ملوس مراي وديو ربيون سبحان جلالات راجقا شقالو بقالي ميرقا أحمد يهبون تيسقي شاقران فروتين بتوفان وبدرهامان هربا من هاي ليلي كاري غزالة من ضراب ليلي قالك سباس دكم وليد دنگيتا هارو هار لدنيبا وليد أزوي برسمت بيتر دنگ بيجي موال حزدك يان ستران والله هردو كم يعني عادي هلي بس موال خوشتره يعني سر دنگي بابي مرد شنو هلي بدنگي بابي تخش موال نا يعني نبرا صوتام من نبرا صوتي هاد يعني بركي هاي خوشتر بيجي والله اكيد هر هر بحساب بابي خدك كم هناك جياناوي بدا في تناسب كان بابي تشكو دري فيربو والله زانم كان فيربو اللي والله بتشكاني ليت خست بس نقوت يمنو كيم فير كريان الشاغة تزاروك بو جوهتا يكمين دنجي طنبوري بهستيا مروف دكاره بيجا أزوي طيبات جبوتات برسم وليد مروف دكاره بيجا هاجر كود مالي دا أفتش نبايا أمور وهنر وموزيك تنبا احتمال هيا كود فير نبايا جبرت دي جانت بيجن زاروك بيترج بافي خود تشتيقو أو دكا أو جي حسكن وكويتكن طبعا نمتني اللي يتخست مال حمل اللي يتخست يعني أزو براي خو ودخو يما طنبور اللي يتخست وياكي كمان اللي يتخست بالي حتى معلمين سر بس ناكي هم كارزي بردا استني ما تتني معي بالي تشخيسي خو بيج دخينا مثلا نهات تشديك جبوكو تبيتر دالي موزيكي ودنج بيجي وستران دا بيتر تبيش بكذا تتشاوى نها خو بروردتك والله زناش مجا مستازة لسماعي مثلا سترانا دا حسين او يعني جامد بيجي مثلا كان مثلا بيستراني حافظك بيستراني حافظ كم سماعي لانه نانو طانما بلي وتتني الاموره يا طنبوري تخينه افتنيه يدن تنجر باندي تخص من اورج جرباندي اورج يعني لو كويك طنبوري تعلمي
اورجيج يك زاني بس نوك طنبور الزانم هنا بله تخش شكل ده تأمرين ين بصات جي بي فتر لينا داي مثلا نعم. كمان عود با نعم يدن تهين لينا داي تخو برور بس طبعا حمل جمهنا جمت هنا امور حمل آلات جمهنا بعدين جمراني اختات بوش بوم بعدين جمرتاني قبل كيفير بن يعني بله نها اسطنبول تاني فيردم بله على اساس هرما جيتاري درفت شي نبو تبحث استرانا شيلانكر تبيج مرو بيجا كربك من كبركاني حياة مالي بلنجين خواه سنجي شيلاني سنجي شيلاني من كبركاني حياة مالي بلنجين خواه سنجي شيلاني سنجي شيلاني چنگو دنين أنا شيلانا مشترى چنگو دنين أنا شيلانا مشترى بلا دهمير بمرين جبوي سياته بلا دهمير بمرين جبوي سياته قابا بحسا شيلان ديكن دنانين خدش دينن بهنين استينن نا نكارم بيجن قابا بحسا شيلان ديكن درانين خدش دينن بهنين استينن نا نكارن بيجن چنگو دنين أنا شيلانا مشترى چنگو دنين أنا شيلانا مشترى بلا دهمير بمري جبوي سياته بلا دهمير بمري جبوي سياته دوباره گلکی سپاس دکم ولید از ویش تپرس مثلا حتی نهات دسترانج مرگوتن و دنگ بیجی یک تگوتیه بهتر وصا اوینیتن دسترانی اوینی بهتر حز دکه گلو والله استراني افيني بهتر يعني صوتامتي عادي يعني شو استران بخوشه تجربة عندي رنگ دن بجربينا مثلا يه شورش قريبة مثلا يه خمجيني با يه وطني با وكي قود بيجن تأف جربة عندنا تقوتنا أريم قوتنا بس يعني قلك يز افيني ده حسين بلي بيتر تتحسكو افيني الدنجي تتي والريبازي تتي كان بچن دوسي خو تماشا بكن باشي فتگرم سرانه کی دیجی بدنگی تا گوداری دکم بینری مش خو دوسیامه یا گوتنه پیشیا جی آماده یا کان بچن لی تماشا بکن گوتنین پیشیان مد دوسیا خدا دگوتنین پیشیان یه باو کالان جوره آماده گریه نبه عبد مال بلا مال ببه عبد تا هکه مروف ببه کله مال خواه مروفاتی بخوب مروف را نامینه کوه دمی زاگونین مال دخبتن و او کار دکن هر وها کو مال ببه کله مروف وی گاوه جیانا مروف حساد به وی دمی زاگونین مروفاهی کار دکن کار جمره بکه
ليش خورا هين ببا قاوا كمرو بحق خو كاركي دكا آنكو لجهكي خبات كارا ده همان دمي ده بيش سازي وزانين خود درباري بي كاري ده كورو فره دكا و دوابكو خود بي كاري ده پیش بخينه بیناری مش خوا ام جدوسی خوشی و گریان ام جارا خوا به میوان خوا را بردوام دکن ولید از ویش بس بپرسم و بحث رنگ موزیک کرد تا گوت چیت بیتر رنگ یه اوینی حزدکه زمان موزیک جی زمان جدانه ببورة مثلا بزمان كردي هيا تركي هيا عربي هيا وهر وكيدن دبيتر بكيجان زماني استرانا دبيجا از عربي بهتر دبيجم او موال وعربي يعني موال وسترانا بابرو دبيجم بله بيرا يه كرديج يعني بري نهاش تجمر قوت تجمر دنگ بيجيه كي عربي ببيجا دنگ بيجي بيرا ستران هجر در فتحبا كربك امان 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 يوي امان امان يوي أنا في سبيل الله ما صنع الهوى أنا في سبيل الله ما صنع الهوى بليت بداء ليس يشفيه الدواء مان مان يا ويل الأسمر اللون الأسمراني تعباني يا قلب خيو هواك رماني يا ويلي هواك رماني بالي معك بالي 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 يا ابو الجبي حالي 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 وحياة سوا عينك يا حبيبي غيرك ما يحلالي اي والله غيرك ما يحلالي بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي معك بالي 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 يا ابو الجبي حالي 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 وحياة سوا عينك يا حبيبي غيرك ما يحلالي اي والله غيرك ما يحلالي. قالك سباستكم وليد دنجي تهرو هر لدنيبا من بالا من كشانت كود زماني عربي دا تدنجي خبيتر هزي دينا فرق وجوده هيدنا برا وإذا هي يان تني يا كردي وعربي نا تني بس يعني عربي دا بهتر دنجي قدر كذا خوشتر دبي دموال هذا خصنص يعني دنج بيجي كردي جي خوشن وبتر دركت خوش بوها يعني يات قوتا قوت قالك خوش بو يا عربا من ونافدار جي يعني دنگ بيجيكي بر نافداره يا كردي خوش بو ليا عربي وك من قوت من هاست كركو بيتر دنگ خوات تيدا فراتر دكا تيد بيتر حتر دبا ازويش دا برسم وليد مثلا نافا جواكا مدى نها هنر پر لبيشكتيا اف بيشكتنا هنري چقيسي آليكاريا تكر كو إيروت وكي جوانكي تجيانا خبري فبات هنرا خبري فبات تشتي قوت حز دكت بيك بينا جواك آليكاري بتركر نكر والله يعني
زحمتية جواكي هبون قالوا تدي مثلا جارنا جواك جي بلكي زحمتية جي درت خينا هجر طيبت هنر با زحمتي هبون نا زحمتي تنبون آلي كاري هبو بتر على نرينا جواكي تشبو مثلا هفاليتا مالباطتا نرينا وانجبو هنراتا تشيا نرينا واد قوما خوش يعني ليخة وتزاني ما شاء الله بجا متشونا مثلا درنا ازو هفالي خوانا شو مدرسة جارنا متفقر يعني شو مالا مليت خست مدستران يعني خوش بو طبعا العلي مالي يجي شوف روز واش خود راكم يعني سلطنبوري بله عاجزية مالباتي هايش دنجيوي دسبيكي ننها دسبيكي نهاجينا تنابو بله جبر مثلا تكارم بيج جبر قوهي مالباتي لسر موزيكي بو هروهر فخوش با نخوش با ويقوداري بكا وبشقريه بد حتى قوت بيش بكذا مالبات مثلا نها بتشنر نيلتدنارن ولي طيبت مثلا بيجن تقوت خوش كبرايتا اوجي كاري هنري كرن خفيري اموري موزيكي كرن لي دفجي بردان تتني مايا نها مالبات هذيك تشاوت تدبين املكي تشاوت تدبين يعني مثلا لو مثلا بيش روجي دا تشاوا جو بافيتا مثلا احتمال بيجن بافيتا مثلا موزيكي حسكر جي سترانو وامورجانيه حسكر لي نكاريبو ببا هنرمند ببا فنان دي بيشاروجا تدا فينرين تدنرن كو دي بيشاروجي دا وليد ببا هنرمندك دنا جواكا خدا سترانا ببيجا بخوا آواز بكا بخوا نفساندنا اشتغاليه وي وقوتني وي بكا ولو دنارن دنارن طبعا زنا طنبوري ثاني تخم از لعبه كاراتيه جديزم از بطلي غرب اسيا من دمي داليتي دانينا يا فضيه وبرونزيه ماني تدا وخوها كم يجي مرد ليزي او جي فضيه وبرونزيه يعني بله يعني تكا امكارم بيجن تجيانا خوا هم بسبوري وهنري وتخوندني دكا تدخوينا جي رفي چنداينها يازدا تدخوينا خوندنا تشاواي والله الحمد لله باش سركفتيه الحمد لله بله باندور اللي خوندنا تكر نكر اف حردو بيشين دجيانا تدا يعني اف ساعتك ومدرسه ساعتك هفالي دردوره تشقيسي بتفخورن تدي جارنا هفالي مرود بيجا من اف هفالي من سترانا دبيجا اف هفالي من كاراتيه ليزا والله فخور يعني وقت براكي واي مظن بله دي سترانا كي ديج مربيجا وليد ام قداري بكن كرم بك یار دلی من دا گرتی از سیر شبک لالم لسر دل داد نالم تدبیرا من دا یاری یار دلی من دا گرتی از سیر شبک لالم لسر دل داد نالم تدبیرا من دایاری تاریا شب دا چوبا دل بویا تاروما تاریا شب دا چوقا دل بویا تارومار بتنا بنا بیار تدبیرا من دایاری تو گلال بر بنامن تو اوینا دل من هم درد و درمان من آخ بلایا سر من تو گلال بر بنامن تو اوینا دل من هم درد و درمان من آخ بلایا سر من
گلێکی سپاس دکم دووبارە وەلید ئەزوێش تە پرسم بەریان هاتە گوت هەم تکارەتێ دکە هەمژی تستران و ئامورژەنیە دکە فەرق و جوداهید ناڤەرا وێدە هەیە گەلۆ تایبەت سەر کەسایەتاتە و یا هەری بێتر تژێ حەز دکە و نهات بالێ دیدەیەکی ژانەیە از بالي دمن واسكرتيب لازم في ترجمة يعني انا از مدربم از علي كاريه استاذي خورت كم دفرع بكرنا از حيزه ما رشم از اخو هردو طبعا مسخا خوجت كمان اما يجبير نكن اري اري فداي تقيسي مثلا كاراتيه تدي تبكنك انسان جو سبور دكونا كان وكهدويا باندورا حردو بيشيان كاراتيه وهنر لسر فيزيكاته كسايتاته جسمته مجيته دانوستندناته ايدي بجواكره تقيسي فداوي هبو فداي قالك هلن هاكي فداي جسمره كلكي باشا يعني مثلا يكوري ليكيخي او قتال شوارع من جارنات بيجنيدا ده هندريت تكار باراسنا خبك او باراستن اري بس وكي دي يعني حمدش تفيديش كاراتيرا بله تقيسي جيانا تبري خستن كر اف حردو بيشي هاني مثلا هنك جوان هنا دوري فانتشتي هانية بيتر مثلا بيجن هجر دجيانا خدا دخوينن يان ناخوينن مخابن مالبات وان دوري بيشي جيانا وان تشتي جوجي حز كن وين خيزي با كاراتيه با يان جي هنر با دور دخينن افتشتيان تقيسي فداوي وسوداوي سر جيانا تهبو كو ايرو جيانا تبري خستن كريا مثلا تبويا مدرب تبويا نفشن دن زارو كان پروردتك تقيسي سوداوي سر تهبو يعني مثلا بيجن ايرورو جدويلاكو تبطال بايا تتشتك نكرايا نا تجيانا خو اشتركر تباشتر كر تهنري دكا سبوري دكا خواندني دكا انا جانا وقتك تشي بطولة اهلي وانا بيجي مثلا نتشا بس بابي متقو هرا يعني هر بطولات شيد بو متشاند هر تشتيقو هاي الجيانا ما يعني مثلا طنبور رسم كاراتيه خواندن حتى بخواندن يعني كامل بابي ما جي دور نخستيا بله وليد تفر بحسابا في خود كبي جمان سلافي خوشبونا بيتشينن ازنكي رول يانجي دور وباندورا دايكا تجيانا تجيد ناس بكم دايكا تشاوا دعمات تذكر بشجريات تذكر طبعا اوجي تاثيرها قال كي سرم هبو يعني يكتشي بطوله او يعني سري اكيد ترسي شجره مثلا تشوفها دعاكر مثلا او مثلا مهاتبا مالي تاخذ دربان ديالنا تشكريا تشنكريا تاثير هاي بله يعني دايك بحس كرنا خو بدعاين خو دهل زاروكي بسر بكها بچن دوسي خو تماشا بكن باشي ودگرم خفنا تداويجي گوداري دكم بينري مش خو دوسي مي چاند اماده كان بچن بهفره لي تماشا بكن
بینەری مەش خۆ ئەم ji دۆستی خۆشی vegeriyan ئاخافنە داویە میوانێ خۆ ئەم bi hev re gudarî dikin werî dibixwaze herî dawî spasiyekê bişîne bangewaziyekê jî bişîne kerem bikin. أول شيء سباسيا بابي خو جيا خوتكم إنه قلكي دعمام كرن ويا دوا سباسيا أستاذ ريزاندكم قلكي دعمام كرن يعني تدريبي ضد معنوياته ضد بطولاته فهمتشتي مربو يعني. ئەجی سپاسیاتە دکم کۆت ئیرۆ بوو میوانەی بەرنامەمە gelekî spas dikim ez ê xatirê xwe bixwazim dêve gerim stranekî dî bi dengê te gudarî bikim çê dibe bînerê me bêguman spasiya we dikin ku xwe jî heta vêkeliya hanê li me temaşe kir du mijarên pir xweş bûn îro me ji wer da pêşkêş kirin mijara me yekemîn wekî ku bi temaşe kir girêdayî mehrîcana jin bû ku li Rojavayê Kurdistanê tê darxistin mijara me duyemîn jî bi kesayetekî pir hêja û delal ciwanekî ji bajarê Qamşlo Welîd Talal Elşêx bû bi dengê xwe bernameya me xweş û geş kir dubare ji bo we dibêjim gelekî spas û roj baş û bi strana dawiya bi dengê Welîd em borene kerem bik. خدرایانه درد و کل تیج جانه خدرایانه درد و کل تیج جانه هوینات من دین کردی سامم به درمانه بمرم 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 یار بمرم 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 یار وز دمرم یاره هوینات من دین گردی سامم به درمانه بمرم 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 یار دمرم 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 یار وز دمرم یاره دلزانه تو ملکی لبن سیاه دارکی دلزانه تو ملکی لبن سیاه دارکی روی داوک هیبکی ناوی دل سرگلکی دمرم بمرم بمرم یار دمرم 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 یار وز دمرم یاره روی داوک هیبکی ناوی دل سرگلکی بمرم بمرم دمرم یار بمرم بمرم دمرم یار وز دمرم یار